The Lord, fatalo fatu le tato ainga le ni tai au le sofa pelo Iesu Keriso lo tato ali mo lo tato faola ai me se lava so se tasi o lo mawhai o na mawale ava noa na mawhai o na whaanongolongo mai ai le ni tai au fatalo fatu le sofa pelo lo tato ali mo lo tato faola le ni tai au manu malo mawhai o na mafuta le ainga o le atua ai me se foi le nei vai tau mo lo whapeo na mafuta mai na i o tato ainga ilunga o pena ta whailangi le ni tai au fatalo fatu ai ia te oto. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ this resurrection morning as we gather together in fellowship, whether it be in person, in our homes, and also anybody that's able to hear today's sermon. So we greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ from here in our home. So blessed be the name of the Lord. O le au te inei tātou I le talo o na tātou whanongolongo lea I le upua le tua I le nei tai au. O te tele no mātou tua, maua le ni ava noa, maua lunga lava ia te I mātou, o na o le ava noa ua e saunia no mātou tua, mātou whaalongo I tala, I mea uma lava lo whapeo no tutupu I le lalolangi, ai le whaanga e tia I mātou, awa o lo file mu o lo whapeo o na taita ina ai o mātou loto o mātou atua o le file mu e sili atu lo le mea mātou te malama lama ai lo mātou atua e taita ina ai I mātou I lo file mu whaftai foi ona le ni ava noa o mātou maua mātou te whaanongolongo a o mai lau upu ia te I mātou tu ina atua ia te oe mai le amataina se I o I le whaiwina whamanuia foi le whaanongolongo o lau whanau I le ni tai au ia vea o lato loto o se ele lei na ia pa ua ele fatu o lau upu ma ia ola ma ia aina o mato o langa au mato whātalitali atu I lautoe fio mai pole a fio mai o lo walo pele o Iesu Keriso vi ia oe tama neima so o mai o le whaavavau lava and all of God's saints say Amen. Praise the Lord. O le ni tai au o le whaawawina o le tatou mata upu. O lo tatou iai I le tusia Ioane. Se I tatou vava ai tasi lava a ngai le tatou savalinga mai le nei mata upu I nei masina ua tuanai. Pea tatou mata I le vai aso o lo tatou iai I le tusia ale Ioane. Ua whaapea ona maliu Iesu. A o le vai aso a toa mai le mata upu sifuru ma le tolu a ngai le mata upu se funu ma le fitu na tatou wa ai le teimi na whaamawhana Iesu I lona au soo o upu uma a Iesu ina ia saunia ai ona soo ina ua la atu ua e ia le lato mafutanga whapewhea e tu ua ina ua maliu o ia I le sātauro ma le mata upu se funu ma le valu a ngai le mata upu se funu ma le iwa o ina tatou wa ai le whaamasino ina o Iesu whamasino ina e tangata Utaia po taitai o Utaia ma le au Fariseo. Ma tatou wa ai foi le whamasino ina e Pilato. Ai lia whamasinonga na tatou I loa mai le awa o ina o nei mata upu. O le fina ngalo lava o le tamā na tatau wai o na maliu mlona alo. Ai sea, o le fina ngalo lava o le tamā ina ia saunia le tongi ola. O le tongi ola e le aise pona, e le aise ila, ua nao Iesu Keriso lava. So o le fina ngalo ato o le tama, ina ia saunia le tongi ola mo le lalolangi. Tato taunu mai le tau koe se fulu ma le iwa, fai ue tolus fitu, fulu ma le fitu, anga ile tolus ma le fitu. O I sa tato wa ai ile ata a o tau Iesu, ile sa tauro, ina ua faa, Sataroina o ia mafasi o tia o ia I lalo le pule anga aroma. Ai wha mai e o lava I lona maliu. Sa ia te ia lava le pule I lona maliu. Nai wha mai le whai koe tolu skula mta koe suma le iwa. Sa tu ina atu e ia lona anganga. Mai aso na te anei na tatou mata e le whai unga o le mta koe suma le iwa. E o lava I lona tanunga, mai whai koe tolu suma value o fast suma le lua. E o lava I lona tanunga, sa whapeo na tātou wa ai le ngā lue o le mana o Iesu. Ina ia whaatau no wina upu uma e whaatatau ia te ia, ma lona tanunga. Ma le whaatau no wina uma lava o awhionga pa ia
a le atua po folfolanga e winga I lona tanunga, I le whenenga tuai. So o tatou vaavaaia I le neiva yaso atua, I le upua le atua, mai le teimi na whaamawhanawhana Iesu e o lava I lona tanunga, na tatou vaavaaia I le ao o le atua. As we come to chapter 20 of the continuation of our study of the book of John, we've actually covered a whole week, and the whole week ended with Jesus' death and his burial. And just to summarize, we go back throughout the whole week and we see that the week began in chapter 12 when he entered Jerusalem on that donkey. But chapter 13 to chapter 17, this week we saw that Jesus comforted his disciples as he prepares for him to depart from his earthly ministry with them. Chapter 18, 19, Jesus faced the Jewish leaders when they actually ended up with their own verdict that Jesus must die. Then he stood before a Roman judiciary, before Pilate. And Pilate said to the people, "My hands are cleansed of his blood." And they crucified him, and they scourged him, and they made him to suffer. But we now know that in teaching of John's Gospel in chapter 18, 19, that it was the Father's will that the Son must die. That there must be a sacrifice and atonement for our sins. And we also see in chapter 19, in the final part, was Jesus' burial. That even in his burial, last week we heard that he had the power to fulfill all of Old Testament prophecy regarding his burial. So we see that from Jesus preparing his disciples right through to his death and his burial, God was always in control. Amen? O tatou taunu mai la le tai au le nei, o le vai aso fou. O le tai au le nei, o le tai au fou. O le aso fou, fa mai o le vai sa pati, o pole amatanga o le vai aso. O le tai au le nei, o le tatou talatala no ai, I le aso o le toitu. Today we start a new week in the Gospel of John. It's a brand new day. It's a brand new morning. And it's resurrection morning when Jesus is resurrected back to life. Amen? O tatou wa ai le nei tai au o le a tatou tilo I le mana o lona toitu. O le whamao ninga atoa o le awhio mai o Iesu I le lalolangi. O le whamao ninga e whatatau e winga o ia o le Mesia. E autu uma lava mea uma. I le aso le nei a. I le aso le nei o lona toitu. Everything about Jesus' ministry from the time he arrived, when he was born unto a virgin, at 30 years old he began his ministry right through to his death. Everything about Jesus' ministry was about this very day. The day of his resurrection. Why? Because there is no gospel without the resurrection. I say, e tā wai le aso le toe tu, a wā e le ai se tala le lei, pe au noa ma le toe tu. Manatua, o lo tala noa Paulo I le Roma, alona mtau po se fulu, fai upo e iwa ma se fulu, fa mai, a wā a fai e te tautino I lo mutu o le alii o Iesu, matali tonu I lo loto ua toe pa atu wina mai o ia. E le atua na ye woti, fa mai le apostolo e whaola I nai oi. O le tāua le na o le aso le nei, le aso o le toitu. In Romans chapter 10, verse 9 and 10, remember that without the resurrection there will be no gospel. Because it says there that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God had raised him from the dead, you will be saved. So the resurrection is key to the whole of the gospel. Amen? E o lava ilona au apostolo na lato na avea ma se mata upu mata ngofia ya te ilato le tala noa I le toitu mai o Iesu Keriso. I le tusi ngā wenga alona mta upu e wha, alona whai upu e tolu sfuma le tolu, wha pe ai upu a Peteru, wha mai ua moli tino atu ele au
apostolo male mana tele i le toe tu mai o le alii o Iesu, ua lofa tele ina fo'i I lato uma. In in Acts chapter 4 verse 33, in regards to the apostles where they speak about his resurrection, and they say, Luke actually records in the book of Acts, and with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. Ile tusia Filipi alona mta pe tolu, alona fai pe se fulu, o lo iai upua Paulo whapea, ina ia o loa o ia male mana o lona toe tu mai. O lo tala noa Paulo I le mana o le aso o le toe tu, o le aso o le soifua mai o le alii. Paul speaks in Philippians chapter 3 verse 10 that I may know him and the power of his resurrection. I le Peteru mua Peteru alona mtaku mua whai pue tolu. Fa mai le whawhetaia Peteru, ia whawhetaia le atua le tamā o lo tātou li'i o Iesu Keriso. O le na whanau fo wina I tātou, ona o lona alofa tūnoa, vi ia le li. Fa mai Peteru, ina ia iu I le wha moe ua ola, I le toe tū mai o Iesu Keriso, nai ye ua hoti. Peter writes also about the resurrection in 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope. Praise the Lord. Amen. And he says, through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So the apostles write about the resurrection of Jesus Christ. O tato iai le netai au e o lava I le moli mau ale au apostolo lato te whaamaunia matustusia le mau e winga I le toe tu mai o Iesu Keriso. Le mafu anga na o le fia I le netai au tato te tala noa I le aso lea. Le aso o le toe tu. Le aso o le manu malo. Aisea awa o I e ato atoa iai. Le fina ngalo o le tama ina ia whao laina le tangata angasara. Aisea, o wā o le tatou wha moe ola, wa iai I le toe tu mai o Iesu Keriso. Mafu anga na e le toe whewhi ai tātou I le oti. We no longer have fear over death. Why? Because we as believers have an eternal hope because of Christ's resurrection. So, o le tatou mtaupu le netai au, maua le mtaupu e luas fulu o le Ioane, tatou mtaupu foule le netai au. Amen? Le a tatou mata mai whai pu mua, se I o I le whai upu e se fulu. Mai nei pia tatou whai tau mai I whai upu ia, o na tatou whaalongolongo ai lea I le toi tu mai o Iesu Keriso. Tatou whai tau mai mua le whasa moa, whai pu mua, ma le whai pu e lua, a maua lau tu si, tatou whai tau whaatasi ia. O le ulua Iaso o le vai sapati, I le tae au, a o po uli lava, waluane ai Maria le makatala I le tuunga mau. Wai atu I le maa ua ave eseina I le tuunga mau. Ona momoe lea o ia walu ia Simona Peteru ma le tasi soo sa alofaina e Iesu. O wai atu ia te ila ua. O latu ave eseina lea li I le tuunga mau. Ma tau te leilo fo'i le mea ua lato tuuina ai o ia. Verse 1 and 2. Now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. O le tai aole nei, o te whiatala noi ni manatu se tolu e winga I le toi tu mai o Iesu Keriso. O le manatu mua e whatitau I le tuunga mau a wanoa. Manatu lona lua, tātou te waava ai I ie na tanu mai le whaola. Ma le manatu lona tolu, tātou te tala noa I le peise I ua le mautonu lea tai au. So 3 parts of our sermon today that we will look at the resurrection of Jesus Christ that affirm or confirm his resurrection. Number 1 is the empty tomb. Number 2, we'll look at the grave clothes
And number 3, we also look at the morning of uncertainty of the individuals that were part of this great story. Amen? Whamai whaipo mua mua le nitai au, whamai o le ulu wa I aso o le vai sabati, o le manatu mua mua, o le tuunga mau ua ava noa. Whamai le moli mau a Ioane, o le ulu wa I aso o le vai sabati. Lea wa tatu wa o awina na maliu Iesu I le asfarele. Le vao le tolu ma le ono I le afiafi na whaielinga luenga Nikotemo ma Iosefa le Arimatea. Sa tope o na whaataunu wina pe ta aui le tino Iesu ina ia whaapea na tu watu le tunga mau a ole I o atu I le sapati. So, tanu mia le aso mua mua, le aso whareile. Sa ieno na tino I le tunga mau le aso toa nai atoa, aso lona lua. Ona whaapea lea ona o I le aso sa po le urua I aso o le vai sapati. Whamai o le aso lea o le toitu. O loo muli mau uma ma taio ma reko ma luka. I le taimi o le toitu. Whamai na toitu mai o ia I le vaveao o le vai sapati. Po le vaveao o le aso sa. Amene. So le lango tato malama. O le aso fo I lea. Wa avea maso tapuai o le au kerisiano. I le lalolangi a toa. O le mafua anga. Wa avea ma whaingoa ina ele au kerisiano. O le aso o le alii. Ngā luenga luas fulu whai poe fitu whamai o le urua I aso o le vai sapati. Ua wha poto aile au so e tofi a rito. Maua lao ngā atu Paulo. O lo iai fo I le mau le tusia Paulo I a Korinito e whatatau lava I le poto po le wha poto ina o le urua e kalesia. Ma wha ngā aile aso lea. Le aso sa, le urua I aso o le vai sapati. Ma avea I maso tapua I le atua aisea. Whama natu ai le toi tu o lo tatu I whaola. Le lai o mai ai le tai au le nenga o lo tatu iai lava I le aso o le ali. Wa avea le aso mua o le vai aso. Tatu te whama natu ai pia le mena tupu. O le ale mena tupu. Le toi tu manu malo mai o Iesu Keriso le whaola. We read in the beginning of verse 1, it says, now the first day of the week. So remembering that Jesus Christ died on Friday night, and by 3 o'clock to 6, Nicodemus and John Arimatheus had to wrap his body and get him into the tomb so they don't break the Sabbath. So we now know that Jesus died on Friday, day 1. All of Saturday he was in the tomb, day 2. And by Sunday morning, Jesus had risen again, day 3. Praise the Lord. Amen. And so it says there in the book of Matthew, Mark, and Luke, they all affirm that his resurrection, or the time of the resurrection, happened on the 3rd day. And they all recall that the first day of the week, it was still dark. So it's talking about the dusk, in the time of the morning, or the dawn, time of the morning, early hours of Sunday morning. And we now see that even the beginning of the first century church started to gather on a Sunday morning. And Acts 20 verse 7 recognizes the Sunday morning gathering as the Lord's Day. And even in the book of Corinthians, Paul writes about the gathering of the believers on the Lord's Day. So right now, even to the believers of today, we still gather on a Sunday morning because of resurrection morning. It was an opportunity where they could gather together and remember the greatness of the resurrection Christ. Praise the Lord. So for me, o le ulua I aso o le vai sapati, for my ile taiao a o po uli lava. So we now know that it's at dawn. O le vaveao lava. E ile te le vaveao po le lima a le lima. O le vaveao a lai lava e pongisa. For me le upo le atua. Ile taiao lava a o po uli lava. Ua aluane ai Maria le makatala. Whamai o le molimau a mātai o mā reko maruka. O lo iai whaatasi Maria manisi tina. Ai le molimau I Ioane. O lo iai na o Maria le makatala. E whapea o le tātou I loa I sa o ia lava sa mua I le tuunga maua. Pe fōlinga mai na nau le loto o le tina. Manatua Maria le makatala sa iai fo I le taimi sa whaasatoro ina I Iesu.
Ai le moli mau Ioane, e le o ta ua mai ia Leisi Maria ma Salome, o lo iai moli mau ma Taio, ma Reko, ma Luka. Ai le moli mau Ioane fa mai a opori uli lava, wa luane ai Maria le makatala. Le loto o le tina, ina ia o atu o ia, i le mea o iai le faola. Fa mai no atu fo ila ato mau ina ia whaapea o na uai le tino o Iesu. O le mana onga mana tua fo ina tata wawa o ina. O le whati nonga o le tanu mia o tangata Israelu i o na po. E whaapea o na awi i ie tanu mai. Ai whaapea fo i o na le tino o le tangata. Ina ia whaapea o na whaamama ina pe tu mama ina le manongi o le tino o amata o na pala. So we now know that it's the first day, and in the first verse it says that while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb early. In the book of Matthew, Mark, and Luke, we understand that there are other women with her. But in the Gospel of John, he only mentions Mary's name. And what we come to understand here is that Mary was probably the first one there. She probably met all the other women there, but she was the first one there because she arrived while it was still early hours of the morning. So, o lo tatou, a tatou mafo whau ma tatou ai I le loto o lea tina, o le loto I lona whaola, ai o le loto foi, wai loe Maria, o loo iai pea le tino o Iesu I le tuunga mau. O le naunau ta inga o Maria ma nei tina, ina ia o atu e whaatau nuu le ngaluenga o le uuina o lona tino, le ai ma se tasi o mawhau I le toi tu. O lo manatu I lato, tato wo I le tuunga mau, tato whaatino le ngaluenga le lei, o le uu I le tino Iesu, le ai ma se manatu, I le toi tu. Remember, Mary Magdalene went to the tomb early hours of that morning, met with the other women there. They came with all their spices and to continue to help the body of Jesus, help the work of Nicodemus and Joseph that they had done 3 days before. So their whole conscious mind was that the body was still there. No one was thinking that the body was no longer there, or no one was thinking about the resurrection. They were expecting the body to be there. Whamaile whaipu mua mua, wan wane ai Maria le makatala I le tunga mau, ua ai atu I le maa, ua abe e seina I le tuunga mau. Verse 1 says that while it was still dark and Mary saw that the stone had been taken away from the tomb. O le whailonga mua mua o le tautu mai o Iesu, o le tuunga mau, wa wanoa. Whamai whaipu mua mua, o le vaainga mua mua na vaai e Maria I lea vaveao, a tonu na aluatu lana malanga, tai alo na vaai I le tuunga mau, mawhai mai, wa vaai atu I le maa, wa ave eseina I le tuunga mau. O le maa lea na tuuhina le tuunga mau, o lo whai mai le moli mau a mātaio. Whamai o le maa ua wha mau wina I le tuunga mau, ua wha mau whailonga ina I le maa, mai whai mai ua tuuai fo I matangata leo leo. Mātaio lusu mawhitu whai poeono suma leono, o na lato hoa I lea ma wha mau wina le tuunga mau, ua wha mau whailonga I le maa, ma tuuai tangata leo leo. O le mafuanga o lea whaatinonga e Roma ma fita Roma. O lo moli mau mātaio ina ua fefefe Phariseo ma taitai o Iutaia I le whapea mai o lea lii. Whamai a mawai aso e tolu o te toe tu mai. O na abe leo lato mana o ngā yapi lato ma whapea atu e ta tau ona whaia sa tato whaatinonga. Whamai leo pi lato whamai waiate o tau leo leo I nao ia whaita lia o tau. O whatinonga la lea a taitai o Iutaia, o le tuuhina o le maa I le ngutu o le tuunga mau, tuuai ma le whailonga a Roma, tuuai ma tangata leo leo, ona o le lato popole, ne ngau ia e le au soo le tino o Iesu, o ia ngai o inga uma,
Sa whaapea o na ngai o iai I le pō le aso whareile. Le pō na tanu mia ai le whaaola. Ai ole waweao, whamaile tusia Ioane, ua wa ai atu Maria, ua ave e seina le maa I le tuunga mau. Whailonga mua mua, o le tuunga mau, ua wanoa. So the ending of the first verse, it says that Mary saw the stone had been rolled away. In the book of Matthew chapter 27 verse 66, it actually records there the reason why there is a stone in front of the tomb. In verse 66 it says that 64 actually states, therefore they command the tomb be made secure. The Pharisees and the Sadducees and the leaders of the Jews were so worried that Jesus had mentioned that he would rise again from the dead on the third day, that they asked Pilate that something should be done. So what was done was verse 66 of Matthew 27. It says, they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. So all of these was because they were worried that Jesus had said that he would rise again on the third day. They didn't think he would rise on the third day, but they thought that the disciples would come and try and take his body away. So therefore they put a stone at the mouth of the tomb. And that's what Mary saw this morning. Mary saw that there was no stone. The first sign of his resurrection is the empty tomb. Whamai ona momoe ane lea o ia, whamai whaipelua, ona momoe lea o ia, ua alu ia Simona Peteru ma le tasi so o sa alofaina e Iesu, ua whai atu ia te ila ua. Ua lato abe seina lea li I le tuunga mau, mātou te leilo fo I le mea, ua lato tuina ai o ia. Whai longa mua mua, o le tuunga mau, wawanoa. Whai longa mua mua le toitu mai o le li whaola, wawanoa le tuunga mau. O le moli maua a Maria, o lona popo lena lea na momoe ai. Tato te iloa I o le tangata, ua nau nau po whea lea li whaola, o na momoe le o ia, ia Simona Peteru, whamai maletasi so o walo whaina e Iesu o ai, o Ioane le apostolo. Whamai ua whape atu, wa lato ave e seina lea li I le tuunga mau. E leo tali tonu Maria I le toi tu. O le manatu a Maria, e leo manatu fo I Maria I le toi tu. O le manatu a Maria, o whea le tino o Iesu. It says in verse 2 that Mary Magdalene ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved. That's John the Apostle that's writing this letter, that's writing this book. And she said to them, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Again, Mary is not thinking about the resurrection. Mary does not recall Jesus' words about coming back to life on the third day. Mary is busy worried. Where is his body? The tomb is empty. O le tuunga mau ua wanoa. Le whailonga mua mua ua toe tu mai Iesu. E le ai ma se tasi. Le ala utato mata mata I whaipuelua. Le ai ma se tasi sa iai I lea tai au. Sa lato I loa le toe tu mai. Pe manatu I le toe tu mai o Iesu. O loo lato sa ili o whea le tino o Iesu. Whalonga I upua Maria, whamai walato ave e seina le alii I le tuunga mau, mātou te le loa le mea, walato tuina ai o ia. Ai whaftai le atua o le tuunga mau a wanoa, whamauninga mua mua o le toi tu o Iesu Keriso. Praise the Lord. Tato whaitau I le manatu lona lua. Whaiupe tolu se yo o whaiupe fitu, tato whaitau whaatasi. A mawalfa Samoa ia leo Peteru ma le tasi so'o o lao atu I le tuunga mau. O tau whetuli I la ua uma a o le tasi so'o mo moe atu ua mua mua ia Peteru mo mua I o I le tuunga mau.
Wa puno o ia, o nei loa I lea o ia na tanu mai ua tu. Ai le I ulu atu wai o ia. O na o atu lea o Simona Peteru, sa muli atu ia te ia. Wa ulu atu ia I tutonu I le tunga mau, wa vaai atu I ia na tanu mai ua tu. Male solo sa ilona ao, e le I tu whaatasi ma ia na tanu mai a ua tu ese, ma ai I le tasi mea. Verse 3 to 7, Peter therefore went out, and the other disciple, and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen cloths lying there, yet did not go in. Then Simon Peter came following him and went into the tomb, and he saw the linen cloths lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. O tātou matamata I le manatu mua o le tuunga mau ua wanoa, o le manatu lona lua o ie na tanu mai. Fa mai le whaipue tolu ma le whaipue wha, ono atu leo Peteru ma le tasi soo, fa mai le ata o lo tātou whaitau ai, fa mai ua tau whetuli I la ua uma. O le ale ata o tangata ia, o loo whaapea o na tali atu I la ua I le maule au mai e mauria le makatala, wa latu ave e seina le tino o le ali. E le o se tali atu o ni tangata na ngau ia se tino o Iesu. O le tali atu o tangata o loo whaapea, o le ale mea o tupu, na wha mai, o na la tau whetuli uma ai lea, wha mai ua tau whetuli I la ua uma. O le au so o, wha mai le whai upu sfulma le iwa o na tau koe lua se fulu, wha mai sa whewhewe I la tau ia iutaia. I le taimina mali wai Iesu, o se taimi e le ngata I na whaanoa no ai le au so o, e o se taimina tumu ai I la tau I le whewhewe, ma le matau, ia iutaia. E le o tā ua maia se ata tātou te ilo ai, o ni tangata na mawhaia o na ngau ia se tino o no latou whaola Ai sea, o wā o lo tumu I lātou I le whewhe ma le matau. It says there in verse 3 that Peter therefore went out and the other disciple were going to the tomb, so they both ran together. This is the response to Mary's witness. They've taken the Lord's body. And how did they respond? They quickly get up and they run to the gravesite. They run to the tomb. This is a response of people that want to know what's going on. They have no idea what is happening. They do not know that he's come back to life. Peter and John don't even think about the resurrection. They just want to get there and find out what's happened. Because we read in verse 19 of chapter 20 that actually they were full of fear. So the disciples at the time of Jesus' death, they were busy being scared. They were busy being afraid of the Jews and the leaders. So when they hear Mary Magdalene, they get up and it says that they both ran together. So Peter and John both ran together, and it says that the other disciple outran Peter and came to the tomb first. Manatua, o le mafua anga o le wha mau whailonga o le tuunga mau a. Manatua nei whapea, whamai I taitai o iutaia ma le au Phariseo, nei ngao ia e so'o le tino Iesu. Remember that back in Matthew 27:64, the reason why they had to put that stone there and why they had to keep it guarded was because they were afraid that the disciples would come back and steal the body of Jesus. O le latu manatu lea a. E whamai le moli mau a Ioane. Whamai le whaiupue lima. Whamai ua mua I o tau whituli lato uma o le tasi so o mo e atu o mo moia Peteru mua I o I le tunga mau. Whaiupue lima. Wa punou o ia o nei loa lea o ie na tanu mai ua tu. Whamai le moli mau a Simona Peteru mta whaipue ono. Sa muli atu ia te ia, wa ulu atu I tutonu I le tuunga mau, wa ia wa ai atu I ie na tanu mai ua tuu. Fitu, male solo
sailo nao, e le I tuu whaatasi, ma ie na tanu mai, a ua tuu ese, ma taata ai I le tasi mea. O le vaaina lea tātou te vaai ai, e mānei ia se whe au olo au maia I le atau ie na tanu mai. E le ngata le whaelonga mua o le atunga mau ua wanoa, a le whaelonga lona lua o ie na tanu mai. Ona, o ie na tanu mai iai Iesu, a whaapea na tau mawhai le au so e ngau ia le tino Iesu. E ta tauma ave ma ie tanu mai a. A whai o mai tutonu ma ave le tino Iesu. E le aise teimi e ave ese ie na tanu mai ma ta aina ie na tanu mai lo na tino. Ai ave na le tino, a wao le tino wa mata ona pala a. A whai o se fina ngalo o neita ngata ina ave ese le tino, pe ngau ia le tino. E o ma ave ie tanu mai. Ai o le ata lo au mai ai whamai le moli maua Ioane, whamai na wa aia Ioane ie tanu mai, whamai na wa aia Peteru o ie tanu mai ua tuu, whamai ua tuu ese. O le solo sailo nao e le I tuu whaatasi ma ie na tanu mai, a ua tuu ese ma taata ai I le tasi mea. E whamau nia le maulea manatua le tala ia la salo. Ina ua toi whaatu mai Iesu la salo na ye woti. Ioane mtau pe suma tasi, whai pe whasuma whamai na sau o ye whafo ma ie na tanu mai. Le tino le tangata oti, whaatu mai e Iesu na ye woti. Whamai ua sau o ye whafo, ma ie na ta ai ei lona tino oti. Lena whetala yatu Iesu, ave ese ie na tanu mai o ia a. Le whamau ninga le na o le tangata amaliu, e tanu mai o ia ie tanu mai, le tangata po le tino o le tangata oti. A le ale mea ua tatou wa aia I ia. O le mea ua tatou wa aia, o le whaelonga lona lua, ua toe tu mai Iesu. E o I ia na tanu mai, e le I mawhai e ia tanu mai, o na tau fia le tino o Iesu, I lona tino mamalu, o lona tino faa le langi. Le tino faa le langi lea tala no mai paulo le mua Korinito, ta upe suma lima, fai upe lima suma lima, ma le fai upe lima sfuru ma le ono. Fa mai le fai tau lea, lima suma fa, sorry, ma le fai upe lima suma lima. Pea ofu fo ile nei tino I uvale I le tino hola pea. Tino na tino ai Iesu a. Fa mai. Pea ofu fo ile nei tino I uvale I le tino hola pea. A ofu fo ile nei tino oti I le tino le oti lava. Ona tau nua I leo upu ua tusia. Ua faa umatia le oti ile manu malo. Lima. Le otie o fea o iai lo tui. Le tunga mawe. O fea o iai lo manu malo. E lei mawhai e ia na tanu mai le whaola. Ona tau fia lona toe tu mai. Praise the Lord. Amen? Amen. So today we read in verse 3 to verse 7, both Peter and John, not out of their believing that he had resurrected, but out of their wanting to find out what's happened. Where is the body of Jesus? They run together, and it says that John ran faster than Peter. It's interesting because John's writing the book, right? So he actually makes mention, I'm faster than Peter, by the way. And it says that he arrives to the tomb first, and it says, stooping down and looking in, he saw the linen cloths lying there. Remember, both Peter and John, the assumption by the Romans and the Jews and the Pharisees is that these guys would be the ones to steal the body. But look at what they saw inside the tomb. Verse 5 says that they saw the linen cloths lying there. Verse 6 says that when Peter looked in, he says that he saw the linen cloths lying there. And in verse 7 he says, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. If his body had been stolen, they had to take the grave clothes with them. They had no time to unwrap the body because it was wrapped and wrapped and wrapped.
probably like shrink wrap, And then the wrappings will be everywhere. But it says that it was placed in the tomb. The handkerchief that was on his head was placed in the tomb. What had happened? The confirmation of the wrapping or the grave clothes we find in John chapter 11:44 when Jesus actually said to Lazarus, come forth. Lazarus came to life. But verse 44 says that he who died came out bound hand and foot with grave clothes. Lazarus still had his grave clothes on and he came limping out of the grave. But in the book of John, the second sign of Jesus' resurrection, the first was the empty tomb. The second were the grave clothes. Why? Because it says in verse 7, the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but folded together in a place by itself. Christ in his glorious resurrected body was not held back by the grave clothes or the linen cloths. Amen. Because in 1 Corinthians chapter 15, verse 55, I'm just going to quickly read, it says this, 54 and 55, so when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then all shall be brought to pass the same. That is written, death is swallowed up in victory. That's what happened that morning. Amen. Death was swallowed up in victory because of Jesus Christ being resurrected back to life. Paul says in his letter to Corinthians, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Our Saviour is now victorious. That even the tomb couldn't hold him back. That even the grave clothes could not hold him back. Why? He is now resurrected in his glorious body. Imagine when he was resurrected that he would just rise up through the linen cloths and come back to life in his glorious body. Amen? Amen. O vaenga malava o lo tala noa e Ioane e wina ia Iesu maile mtau koe lua se fulu tatou te vaaie o lo tala noa o ia I le Keriso toe tu. Everything that John writes from chapter 20 about Jesus Christ, he is writing about the resurrected Christ. He's no longer in his flesh body. He is now in his glorious body from chapter 20 onwards. Amen. Amen. Maina muli muli, tatou te maua I le whai poe valu, ngai whai poe sfulu. O leo whai tawina le wha Samoa. O na ulu atu leo le tasi so na muai o I le tuunga mau, wa vaai atu o na talitonu lea o ia. Iwa, a wa o ona po ia, e le I loai e ila tau le tusi. Ia toe tu o ia na ye o ti e tatau wai. Sfulu, o na toe o lea o ia so I o la ua ainga. Let me read the last 3 verses and our last final thought for today. It says there from verse 8 to 10, Then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. 9, For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. 10, Then the disciples went away again to their own homes. Manatu mua mua le whailonga mua mua le toi tū o le ava tuunga mau o ava noa mua. Lua o ie na tanu mai. O le manatu no na tolu o le ata o le mautonu sa whaapea o na iai I lea tai au ua vea fo I ma whailonga o lona toi tū. Now we know that the first sign of his resurrection was the empty tomb. Second were the grave clothes. But third, there was a level of uncertainty that happened this morning. But in that uncertainty was also confirmation of his resurrection. It did not hold back his resurrection. Amen? Awa whamai o le tai ao lea, wa tātou wa aia le tuunga mau wa wanoa. Tātou wa aia Simona Peteru ma le tasi soo wa whaapea o na tau whetuli atu I la ua ona o le moli mau a Maria le makatala.
Whamai a o whea ngai ai ni tangata ma le le mautonu. Sa whapea fo i na whawhea ngai fo i taia ma le au leo leo ina ia ngānu lue fo i lato ina ia tau fia le toe tu. O loo ngānu lue fo i lato. Ai whamai le whai upe iwa, a wā o ona pō ia e le I loa ai e I lato le tusi. Le ale tusi. O lo iai le mau I le mata upe se fulu ma le ono o le salamo. Se su e tato tusi wha mole whatasi le nitai au. It says there in verse 9 that for as yet they did not know the scripture. So there was an uncertainty here today, with the people of this great event. And verse 9 states that as yet they did not know the scripture. And in Psalm 16 verse 10, we're going to read in Samoan, and then I'll also read the English. Because it says in their Old Testament, in Psalm 16 verse 10, le salamo le suma le ono fai po se fulu, o lo iai upu e whatatau I lona toe tu. Tato fai tau whatasi. A maua ia, te le tu ua au I le tu mau. E te le tu atu lo tangata pa ia o iai le bala. Toe fai tau? A wā e te le tu ua au I le tu mau. E te le tu atu lo tangata pa ia o iai le bala. In the Psalms it says in Psalm 16 verse 10, it says, for you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. I le tai au, sa tele le mautonu, whape whea na tato I loa. Tato te ilo mua lava I le whewhewhe au so, Tato te I lofo I le moli maua luka. Whamene moli maua luka I so e to o lua ia na o I e mau. Mana tua le tala na I le tusia luka I le moli mau le aso le toe tu. Whamena I ai so e to o lua. Whamei whai pue suma tolu. Ua o le to o lua I la to I le aso I le ai o e mau le ingoa. O lo la va o Yerusalema e onunga fulu ma se tā tio. O lo iai foi I le whai upu lea, whamai le whesilia Iesu, o a mea, whamai o a mea I o lo tutupu. Whamai le moli maua so ne e to o lua, o mea ia Iesu le Nasareta, o le perofeta lea sa maarosi I mea na whaia, a toa ma na upu uma I luma o le atua, male no uma. O le tai au, na tātou wa ai le whewhewhe le au so. Tātou wa ai le mautonu o nisi so. Sa whapea o na lato savalia le ala I e mau. I mea o malava na winga ia Iesu. O Iesu sa lato wha moe moe iai o ia o le tupu manu malo. O le tupu na te whafo isia maia le manu malo ia Israelu mai le pule anga a Roma. What we see this morning is that it is a morning of uncertainty, because we see that number one, that they don't think about the resurrection. There is no recollection of Jesus saying, I will rise again on the third day. We see also in the Gospel of Luke that there are disciples that begin to walk away from Jerusalem. So there is an amount of uncertainty that we have captured in the story of the resurrection. We even see Thomas when Jesus came back to life. Thomas wanted to see Jesus himself in order for him to believe. Tato tilo fo'i I le mau ya toma. Whamai toma a o lewa ai, a o le pai, a le tuula ulima o te le talitonu. Pe o ata ia tātou te iloai, le mautonu sa whapea o na iai I lea tai au. A o vaenga malava ia na whaonga ina ia mauti no ai, le toe tu mai o le alii whaola. Na e tātou te mata, I le whai unga o le mata upu le lua se furu, tātou te wa ai, na whio mai Iesu ina ia wheloa I Maria le makatala, na wa ai e Maria le makatala le tino toe tu mai o Iesu. Na whio mai fo Iesu e mafuta malona au so, I lea lava aso. So I tātou te iloai,
e lei mauti noa le lei e tangata na muli a Iesu, le winga ole toi tu, ai lei tau fia ai le toi tu. Praise the Lord. Amen. Le whai mai ai le tatum ta upu le nei tai au. O no le tatum ta upu le tai au le nei, e winga i le toi tu mai o Iesu Keriso. Whai longa mua o le tunga mau uawa noa. Whai longa lona lua o ie na tangu mai, e le mawhai e le oti o na tau fia le toi tu mai o le whaola. E o lava i ona soo, na le mau tonu i la tau a, na whewhewhe i la tau, o nisi o la tau wha mai le moli mau, a luka ma le maua apostolo, wha mai na lato o ese, na lato a ngai i e mau. Ai wha mai na whaelo ai e Iesu, lona toi tu mai. Praise the Lord. That we read in His Word today that even in this morning of uncertainty, there are ways that we can confirm that Jesus had come back to life. Number one, the empty tomb. Number two, His grave clothes. That death could not hold back His resurrection. And number three, in the morning of uncertainty, in the morning where His disciples were fearful of the Jews, the morning where Luke says that a few of their disciples were starting to return back to where they had come from, because they had not yet seen the resurrected Jesus. They heard that it had happened. They don't know how it had happened, but it happened. But they wanted to see Jesus. But we also understand that by the end of chapter 20, Jesus did reveal Himself in His resurrected body to Mary Magdalene and to the disciples. And we now learn that even right up to the time of His ascension, that Jesus remained 40 days with all of the believers. Amen? That is the power of His resurrection. E whai wina le tato mataupu le ni tai au, i le moni maua a ngenu. Na leo o tato i loa, i le toi tua Iesu, na iele moni maua tina, ma ria le makatala, na iele moni maua le au soo, na iele moni maua le tuunga mau, wo le iai, na iele moni maua ia na tanu mai, wo le o iai le whaola, o le wha mauninga, o le toi tu mai, o Iesu Keriso. Au le moni maua te fia whai wina, ele tato matau pule ni tai au, o lo iai le maa reko matau pe sifuma le ono, whai upo e ono, o le moni maua a ngenu. Fa mai le moni maua a ngenu na lato o whetala yatu itina, fa mai aua tau te matata. O loo o tau sa ili ya Iesu le Nasareta, o le na wha sa tarorina. Ua tu o ia, e le o i nei, i nā mata ia, i le mea na lato tu urina ai o ia. Let us finish today's sermon with the testimony and the witness of the angels. We've heard this morning the witness of Mary Magdalene and all the other mothers that were there at that time. We even heard the witness of the soldiers, because they took off. We hear the witness of Peter and John, who saw the grave clothes. We hear the witness of the tomb, it was empty. We hear the witness of the grave clothes, there was no more body, because of the resurrected Lord. But I just wanted to finish with the witness of the angels. And in Mark 16:6, one of the angels says to the women that were at the grave, he says to them, "Do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified." You seek the Jesus that died on the cross 3 days ago. But He is risen. He is not here. See the place where they laid Him. And that's the Savior that we serve. Praise God. Amen. We serve a risen Lord. And that's why we have an eternal hope, because of His resurrection. Le mafuanga na a le whai mai e Peteru, wa iei a te itatou le wha moe ola. Aisea, e ala ilona toi tu. That's why we have a living hope. Why? Because of His resurrection. Awa ana noa le whaolatanga ma le toi tu, e le eise tala le lei. Ai whaafetai, o loo tātou tapuai, ia Iesu Keriso, le tua le tama, o le na toi whaatulina mai, o ia na ye uoti. Swafapelo Iesu. Amen.
Tato tūlai mai, tato whaimina le nei tai ao i le tatalo. Tato tatalo mai whaatasi i lea tatalo. So se mea lava lo iei tato ainga, tato tatalo whaatasi. O le tatalo lava le tu ina tu wailo loto i le ali. Tato whaafatai whaatasi. Ona o lana upu, e le lava tato whaalongolongo. Le upu o lo iei le mana a. E le isuia lava le mana ma le malo si anga o le toe tu. The resurrection power has not diminished whatsoever, but it continues to have its strength. In Jesus' name. Tato tatalo. Whaafatai tele te mā. Lau upu wa mātou whaalongo ai. Mātou toe whaamanatu. Lou toe tū mai. Le toe tū o Iesu Keriso. Lou alo pele. Na tongi o laina I mātou. Whawhetai ua mātou whaalongo. I le nei tai ao. Ma Ieaina I mātou. I o mātou o lana. Whawhetai fo'i. Ona o lau upu. E le isuia. Le malo si ana. O le toe tū. O lea. Whaafoi atu ai le vi inga ia te oe. Ona o loa lofa tele. Ia te I mātou. Whaafetai ta mā. Vi ia oe. Nei maso uma. E o le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Thank you, Father, for this time and opportunity in your word. Commit to you anyone who is listening this morning and our family here as we come around your word, that we not only be hearers of your word, but we also are doers of your word. Lord, that we take our faith and we put it into action, Lord. We also remember our communities at this time. We know it's a time of worry and anxiety, but Lord, we're so grateful that it's your peace that surpasses understanding that continues to guard our hearts and mind through our Lord and Savior, Jesus Christ. So we commit this time in your word and all of our believers in Jesus' name. Amen and amen. Whamanui atu tele le atua le ni tai ao, ono Iesu. Amen.